alo ngiyamxosha lo muntu ngimhlalisa mfethu uhleli ku RDP rent RDP lo akabhadala una 7 months angabhadali rent manje ngithi angibhadala unginika 300 rand 300 una 7 months angayibhadali rent lo muntu lo uzonginika 300 rand lo muntu ngamtshela ukuthi rent ufuna abhadale 3.5 rent ayibhadalayo ukurent RDP mfethu liya ngithola linamanzi line shawa ngiyamfonela mina ngiyamxosha ingakho amazulu angafuna ngizowafuna ngifuna ukurentisa amazulu mina amazulu ayadelela amazulu ayadelela ngiyamfonela la mjumane wakhona akabaza abantu hayi kodwa Njomani ukhuluma nobuthelezi la ukhuluma namanqeze inqezulu ubuthelezi mfowethu wenziwa yini Njomani kodwa lokho mfowethu sekungithatha kancane mfowethu wenza iphutha ke lapho angeke uzokolota 7 months yonke rent bese uzongibhadala uzonginika u300 300 ngwenzeni bhadala kolota 7 months mase rent i300 ngwenzeni 300 Njomani ngwenzeni Njomani 300 wenza iphutha kodwa manje wenza iphutha nazokukhipha into eyenzakala ngizokukhipha mina kule nyanga lena uzohlala kokugcina ngizokukhipha mina ngeke phela uzokolota 7 months bese ubhadala 300 rand ngizoyenzeni 300 rand uyazi imali ufuna unginike yona i13500 imali ufuna unginike yona 30500 ngizonginika 300 rand ngizokukhipha kodwa ke mase sikhuluma iqiniso nawe ke masitende kodwa unephutha la omele uvume impela unephutha lapha emasitende unephutha la awazi ukuthi ungafuna irent uyifuna ngayikhwephe engaka usukhohliwe ngantwana ukuthi iRDP phela le indlu kahulumeni phela le akuyona yakho akuzona ikhwepha Njomani ngisemsebenzini mina but mangifika lana ngizokuxosha khona namhlanje angikwazi ukufuna irent ngekhwephe engaka kanti indlu kabani kanti Njomani i-title deed kabani lapho bangakurentisa ngithi manje ufuna unginike 13500 zonginike 300 rand bezongitshela ukuthi angikwazi ukufuna imali ngekhwephe ufuna ngekhwephe njani imali yami ufuna ngekhwephe njani una how many months ungabhadali rent ungabhadali rent awufuni nokusuka lapha uza nawe nenkabuzeli lezi zamazulu lapha yini inkinga yakho la awazi ukuthi ungafuna irent uyifuna ngayikhwephe engaka usukhohliwe ngantwana ukuthi iRDP phela le RDP angali indlu kahulumeni angali ngisho ukungidelela nakho lokho i-title deed kabani lapha ngibuza i-title deed mina elapha ekabani ngibuza lokho mina i-title deed lapha ekabani akuyona yakho akuzona ikhwepha zakho lezi zikhwepha kamasipala lezi wena ukhiphanga ngisho isente akuzona ikhwepha zami ikhwepha zikamasipalo uyahlekisa Njomani kaMgabha uyahlekisa Njomani kaMgabha akuzona ikhwepha zami ikhwepha zikamasipala iRDP ukungibonga kwakho lokho manje ukungibonga kwakho lokho ukuthi sekuyikhwepha zikamasipala ikhwepha zikamasipala ukungibonga kwakho lokho indlu kahulumeni phela le akuyona yakho akuzona ikhwepha zakho lezi zikhwepha kamasipala lezi wena ukhiphanga ngisho isente awazi ukuthi ungazongifuna ngekhwephe engaka uhamba ungineke ebantwini uthi angirentile umuntu ongakhiphanga ngisho isenti lana uwena Njomani umuntu ongakhiphanga ngisho isenti lana uwena Njomani uzobona namhlanje ukuthi awunephutha impela kahulumeni ke uzobona uzombona uhulumeni mayefika ke namhlanje awubaza abantu imizwe engathini akuzona ikhwepha zakho ngitshela ukuthi manje umuzi kahulumeni angikwazi ucela ikhwepha kamasipala lezi wena ukhiphanga ngisho isente awazi ukuthi ungazongifuna ngekhwephe engaka uhamba ungineke ebantwini uthi kodwa sewudlala ngami sengihambe ngikuneka ke manje okay siya understand ukuthi RDP wena ngithi nawe urente lona kodwa ngantwana ukuthi iRDP indlu kahulumeni RDP Njomani akuyona ungazongithatha kancane kanjalo ungazongikoloda 13500 bese ngithatha kancane awunephutha impela sekuyi-RDP wena nje akuyona indlongweba baba emakhaya bayasebenza manje babafikela kuyo la RDP nawe wafika ungasebenzi la RDP la wahlala 7 months yonke imali ufuna unginika 35500 zonginika 300 rand manje ngizongitshela ukuthi hayi ukuthi indawo yakho ukuhweba ebantwini ngamane ungisenkantolo impela yomani yophela enkantolo akwazi ukuthi ungangifuna ngayikhwephe engaka wena kumele ubonge lokho engunika khona
ayikho nento oshoda ozothi ushoda ngayo lapho unogesi unamanzi yini ozothi ushoda ngayo uhlalele yini oshoda ngayo lapha yithi nje unginike imali yami so ngibalela into eningi manje ngitshela ukuthi indlu kahulumeni wayikhwephe ngaka ngifune ikhwephe ngana angithi yami lo manje nge-RDP ayikho nento oshoda ozothi ushoda ngayo lapho unogesi unamanzi yini ugesi urobhile awukhokheli amanzi awakhokheli yilendla uyikhokheli uzokhokhisa mina hayi la mina ngikhuluma futhi akuyona indlu yokuhweba phela le indlu kahulumeni le akuyona indlu yokuhweba la kufana asiyenze vele ibe lula asiyenze vele ibe lula Njomane angeke ifike enkantolo angeke ngisayifuna ngekhwephe ezinkulu imali yami wena mele ubonge lokho ekunika ngidliyana uzophuma kuyo mangifika namhlanje sisemsebenzini ngiyashayisa manje ngo5 uzophuma manje mangifika manje ngo5 ngizokutshengisa ukuthi yimi umasipala ke manje ngizokutshengisa ukuthi indlu yokuhweba ngizokutshengisa ukuthi ngikhwephe engakanani ngizokutshengisa ukuthi angibhenya mina ngiyona isifiso ukuthi angiyona insango idakwayo yangithola angeke uzohlala 7 months yonke bese uzonginika 300 bese uzongitshela ukuthi ngayikhwephe ngakho wena mele ubonge lokho ekunika khona angifune emazulu mele ubonge lokho ekunika khona ngiyalele emakhaya angisayifuni ukuthi ngizohebisana nayo ukuthi izorentela RDP la ikhwepha kamasipala lezwe na ukhipha ngishisana